Unong yalam kakasi Students Union KSU usama lambok sarwel margal ulaong baladon lei uwei ubayo sernot sngi syoban matkane kapau kakot kasla balayo ke KSU bawei ubar jela balayo bahak ban pulia doktor nak bahak ke Sarkar Meghalaya uyo sernot sngi hausnam arhajar kat balakha hausnam arhajar lai. Ula benrap dak baong baka menteri kelaai ke jingpeti kena bakan bishar biang ikot kisla barweng sernot higi balik thok Chu uloong bakumno kibru na Bihar yo bha hakane ke jela Meghalaya hakajing sisa karkung pakendon kiba yo bha kidi tang kiba dei hok kinong song chnong bakpura jongane ke jela karkung kiba yo bha kidon tang ka professional permanent resident ke bateri kam tang hapok ka arbanai bat kim don ki indigenous permanent resident ya kane ute unong elam kakasi Students Union ula keren sikilat pathai kubor hadin kejingwan ni kendu mentak sautrik nailur arhajar arpulai manwan ujor syak menteri katar ka kuat kakya ka doktor Amperin Lingdo hadin magalalap bagi don ki barjela bayo pula doktor hakane ka bah jong jela Meghalaya yang juga kasih Union kita sini wan kendu je komperin kolong ba hadin bagilah peni ya kedes nam tak ni ka bah bagi semala puli bagi doktor nam ka bah coka ko ni ada isu teng tertiup ladap bagi long artiet di pancing sai ni kalian ko untuk ya ka like hoi tarik kalau kami se biang soal kedes ni lagi ka tarik kalau lembaga lak patai kubur ni lak ban ba ka ni ka open ka tering ni ba kidan jing artiet ni teng Kemudian nak kalian juga seng atang supet kerteng ni lamla ban usngap andai marmar ni la wat lamba di lat ganti lamba RTI di kikot slag somet ni syambat ni lap ba kilong artatien bat kilong dau fulwa kom somet kikot slag ngan supan sai ini kalong bangilap khamtam ledai ke wei ke bat sedikit kalong ba wei somla puli uka arjar lai kat ba ya ka bat sedikit la isu nadu arjara judon mo yo breu kula isu ba sisnam sobat ka Tiap lupa mo tu apa isu sedikit bangni sudah dikentai di sedang dapat baptis tu pan nak. Tengah semua bokom kini bana kalian tinggi keseng ni lap bagalong kini kom baik berarti batis semua baju lesi kadon di selendat bak bangi teori tai ha bagi kom perintan i meiru kubur yang jenglong artatin bat ila ai asran ini ba begini kikias kibilong daful marmar nak kalian ke departmen dan sa dari eksamen biang iki bat kan verify yang ikut Islam bat dalam kan sense don ke rebuk sana ke teng jungki pangi kmi nanti ba ka korban ke long serius ne ke kam bat ngirai ukren du marhamat mentan bat usi amru ba hapan siam bi ke kam ka long serius kala da long serius ke kam te ngi da kalian sem ka khat ba namar ngim kwa ba ka ju kinya je na senam breu ki bana Bihar na ile ki ban yo kota nang ne po jela jingi snova kalong ke igom la ban priang Tikot gislaru teng haka profipet kakum ka advertisement kalong ba engineers inhabitant or permanent resident. Kat bagi ni ba apply kemudian uweiru badan ni kata yes. Udan ba tang professional permanent resident. Kabalong balit tang lai benai hendru benai ba ka abnai. Ti hadin lakot kini lai benai hendru benai ba ka abnai gidang dain MK no song song ba jelajo. Tak bakal kuas populi doktor kam de cisnam kalau benda South Nam extension senam propose. Tapi kami ni kita ingat semua ba ngalar bandong ba kena juga biggest mistake nak kalian berkonsen pak. Tahap seperti yang lemu ya kikot Islam. Bak sudah peju kita kibat sedikit. Haji ngisah lagi apply don apply besok dia nak sekolah senam ke asnam. Tapi baru sekata apply. Telah ada apply makenaru kena bendon ke kut odaro. Ada gini semdan buat takut odaro. Lalu ikasi iteration ng lalu ikasi ni baru boleh apply bak sedikit hadin abnai laibnai sobnai sabna ipanya tak pun oda tebalai kin ai kun kat long kun kadu tani bundai kasih so ko bu digi kalong liang ban kita melak ban pediang tinggal persau saga minister bagi minister kepula bagi sakmi pediang marmar dekam bagi liang juga seng as aditi tu show ikut Islam ulum matajamin dagba min pa sa sarkar saga minister bagi ujung sosial bagi sakmi pediang akam bagi ingat ba ka hok Jom itu kesamla ibadah hak mandio kam de bentuk. Atau nak liang ke KSU bidawa. Kam tam gigi dan kong bet ba misuto ka kam kala long kerki ba long smet ba. Bat ke poi ka notis sungi kolong ba di itu kolong kerki chokla. Hari ni kan mai itu long daful bagi kot Islam dayo.
Tinggi jadi start dokumen penuh bukan le. Dari tang kawai kalau ba ibom dei hok kim dei ban lek muli nak pha ju government ai go biang kot islam la dei madum noru de bin yo bagi ka hok umbaga government la penbek nak tak pha ju surat kuliah mal. Bo kena kepore ke government cancel season ni gini. Ya mata ka government ong ta kham tam ti bolong after tien kan put on hold. Mar ta jan mit min sapa di ti su jungi ki badang lum thop ta jan mit ka yo la yo menen pat mata nang yo su pakai se examine ya ni ka kam dei bekatang haka kong pering yo krema kum on kong krema khmat di siam pakai sim mi idiot step ikene global le pakai song kamera ba jing start dum soka kun le kam pakai judawa jungi kolong ka de ben re examine di sesi Kalau gini kita lain kita bila kada mesti nan bijong ki dam dan chu right tadi bandai. dang don chu chu tengi dang wat lum thop chu chu kham tam ki ko isla ki ma ni haban yo no men tai ko kum ki so met yu ki pan yu kham ni la ban to sisa Take away the rights of the students from Meghalaya. Om tang kata om tai kita wan kini ka hok jong isam la puli ju handrai ngi la kren yu ya kami start kalong what ya gitu ki ba issue yu tu ka professional permanent resident ru ka turu ka long ka kilap ya jumum dai mak kita ki usah hak ngat ka chu stop Nagaliang ga KSU yo I statement of human bi ang ba don ki students ki khasima ki ba long eligible for the open category. Tikani kai ga assurance nagaliang jong ga minister. Nagaliang ka minister ka sa ila kren ba ni kren ni kalu kalu open benlek ha kam puli si ni haban bis kumno ubaret ulo hajrong ba kham he ulo ko kamar ko open tri kam dai tong taw bakhar le le baro tu adai khasi ne garo mun ro kat kum ki max pio le kum le ngi ba ka don e chindat ban la da kini ki anut khasi ki ba don hok ban pio ho ko open tri ki don po ka diga khasi das to khasi ne chen kapan i ba ki block di anut pa khasi ba pio ho ba dai ban yo Dengan sebab ini kadai sebentar bicara itu kisah nak pada hok penjo. Jadi kalian juga sering lakukan bersai. Ai bukan long transparan dan kod kum berhenti pada. Lalu kira yelong sak kum ni iba kadon jigile bentuk yang dapat. Kai ga assurance ba kung agreement ba dapat kanila entire kini kandai ngut iklam submit ya ka permanent residence certificate regi submit penban ka provisional permanent residence certificate ka bolong valid dang lifeline ka bolong valid dang kanar line government after 3 months given the issue citizens of Meghalaya ka criteria ka di permanent residence certificate not PPRC la di PR ko PPRC ka mo ka application GP kalau invalid ingin keren ye minister ru yang in sa shim action je gini in sa agi details in sa pa sha ka government in sa pa media ru kalor je ngim ko akmi kerteng menen ni kalor ngim ko ban phat rei ke government hi ka pam ting sa ai government ru juga mani ngim pediang lamar ba keren ke cingkeran ru no officer wong ngana ba they are still applying for PRC kidang apply ke PRC Dari mengi mentala dengan late class, dari mengi happen submit ke marksheet, dari ngim submit ke marksheet hidup kelas emang tu college. Ngim lah on ai ka daw nong ba bidang apply dia ke marksheet ni ke original certificate ta. Abang iduna kau ke dokumen ke ngindu banyak. Maki ru ke di bendu banyak. Ajik sisa ke bahawa waiting list ru dan lain arngut ke biang ikut Islam. Wei pada ulong kita kemjui tentang ke PPRC. Kita ni bala submit PPRC ke bala invalid. Kepala isu hau belai ni Julai kalau dibuat August tersebut August by the middle of August aja ikut bidang submit pada yang ini kan. Dia juga dekat kota ke pemerintah. Tapi lagi ini pakai government ke dibentuk kang bahadin habut 6 jam. Dia apa ide begitu di arnut kasih bila kular bagi kentiu nak open kategori. Bila penkermaru ya kacing jah ustam arjar apa bakapor bagi alot seats yaki samla puli ke Meghalaya balik puli PSC agree dia tu kapor ki don ki kasih bom yo benru open kategori ona lagi mark sejuti wilayah hak on merit list ki benru ko open kategori report agriculture minister ba pati dor le kendu batang tu hibat ki officers ki bendai bagi ki kasih ki okey no ko ka open kategori bat akan cakap ke juki pada kasih jenis lagi orang nak sering argot ki kasih ke orang nak
News.